Tuner. Aqua Pure Gel Tuner. Hello mga kahigala! Welcome back to my channel! So, ako din si Cecelia si Tuñacao. Kung wala pa mo nag-subscribe sa akong channel, subscribe na mo para di manuko ako ang mamay! So, today's video, we will do the Not My Hand Makeup Challenge! Yay! So, ang nasa ko ang luyo. So, ang kaning ako ang hand, kaya ako ang pagumangkon. Okay? Ang pinakagwapa na ko nga pagumangkon. Nga K-poppers! Opa! Okay, drama. Like, opa! So, please welcome Aubrey May Lozano! Yay! Annyeong! Annyeonghaseyo! So, no. okay, without further ado, let's get started! Yeah! Okay, so, first is Tuner. Aqua Pure Gel Tuner. Okay, ako ipakita sa camera unsa na siya. Okay, mauna siya, guys. Aqua Pure Gel Tuner. Okay. Oh, mauna siya, guys. Sige, ako na ibutan sa kunaw. Ano siya? Lamig siya. Oh my God. Oh, what a nice hand. Okay, next is the BB Holic cream. That one. Ano siya? Ako sa ipakita sa ipakita. Okay, ako sa ipakita. Okay, kana siya mga kahigala. BB Holic, bitch. Okay. Na siya pagkamig. Na siya pagkutang. Not perfect but pretty, right? Na siya kahigala. Yeah. Oh. Okay, next is the powder. The powder is there. There. Like that. Okay, very good. Okay, akong gigamit na powder kay Johnson powder ni siya mga kahigala. Ano siya? Johnson powder. Yes. Johnson powder. Johnson powder. Right? Ginagawa mo. Ang gandang-ganda. Pretty. Yes, very good. Very good, my hand. Very good. Okay. Okay. Very good. Next is the we will do the eyebrow. Okay, eyebrow. Eyebrow, yes, that one. Okay. Sa ganina siya nakuan nga brand. Sa ganina nga brand. Mongol 1. Mongol to nga brand. May bilin nga brand. Okay. Do it now. Make it fast. No. What did it? Ginagawa mo.
No, 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 no. Okay, done. Done. Okay, very good. So next is the eyeshadow. We will do the eyeshadow. Okay, that one that Mia. Harap ni Mia, ako patanaw sa inyo sa camera ha. Nagpapalit. Pretty. I like brown. Brown. Okay. Okay, very good. Okay. Done? Okay, done. Okay, next is the the eyeliner. Like that, eyeliner. Oh, that one, eyeliner. Okay. So, wag ko kabaw mga kahigala nga unsa na siya nga brand. Okay, that's not mine. Dili na ako ah. Their brand. Baka naman. Didn't make up. No, 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 no. Okay, done. Next is the mascara. Mascara na guys. Singot kayo guys. Wala. Ay, ang sakit. Di lang may maging ani guys, kay murag kuyo kay siya. No? Pag mascara lang diretso no. Okay, done. Okay, umana. Yay! Umana. So, next is the blush on. So, amo gamiton kay kanang clay blush. Yes, kay ganahan man ni clay blush. Sige, katawa dali guys. Daghang gimig audience ron. Okay, done. Okay, next is the highlighter. There. Yeah, that one. It's the highlighter, yes. Ano mo na? Ito din eh. Wag mo na highlighter. Hindi na highlighter. Asa di alam, magamit mo na siya as highlighter. Sige. Very good. Okay, very good. So, ari na ta sa kinatapusan mga kahigala. Ay, sige ba guys? Kuan dahil na. No, 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 no. Contour. Yes, contour. Okay. Kana lang, contour. Yes. Ang gamiton kay the nudes. Eyelashes din na. What did I contour din eh? What did I contour? Okay, so next is the lipstick na lang. Lipstick, okay? Lipstick. Okay, that one. Yes, that one. No.
That one. No. Yeah, that one. No! That one. Doon! Okay, mauna ni ako Looc makahigala! Okay, so go pa kay ko pretty! Pretty. Yes! That's it mga kahigala! Yay! So, I hope you enjoy my video, okay? So, kung katong wala pa nag-subscribe sa akong channel, subscribe na mo para dili maluko akong mama! Okay, so happy mind and happy life! See you to the next video! Bye-bye!